radi se o big bandu pulskom, gradskom big bandu. Ja ga vodim već negdje preko 10 godina. Što se tiče samog repertoara, sviramo jazz standarde, vrlo poznate kompozicije uglavnom. Imamo i našu solisticu vokalnu, tako da imamo jedan dio instrumentalne glazbe, jedan dio vokalne, ne znam, neki aranžmani su originalni od recimo poznate pjevačice Diane Shure ili Ella Fitzgerald, stara swing glazba, malo funka i nešto latinoameričkih nekih onako hitova. Zapravo klasičan nekako big band repertoar. Nama Puležanima je jako nam je drago doći ovako, malo se maknuti s Pule, doći u Rijeku. Sa big bandom mislim da nikad nismo bili baš u Rijeci, tako da nam to je jedno novo iskustvo. Uzeli smo i autobus, nismo išli autima, tako da bude druženje malo još nabrijanije i stvarno jedno veselje i gušt. Ana Predan je jedna od vokalistica koja radi sa ovim big bandom već minimalno 5 godina, možda čak 7-8 godina. Nju nekako stvarno nam je prirasla srcu, možda i najrađe je zovemo. Inače studira, mislim da je sad pri kraju studija na konzervatoriju u Trstu, studira jazz pjevanje. Inače iz jazz Meke, a to je Vodnjan, malo mjesto nedaleko Pule. Čega se sjećam i sad, prvi put kad sam svirala sa big bandom, što mi je bilo super, je bila ta količina zvuka i to mi je jedna od i dalje najdražih stvari kod big banda, ta veliki zvuk koji uvijek postoji nekako iza vas kad pjevate, uvijek vas nosi i super mi je to nekakvo zajedništvo kreiranja muzike u svemu tome i evo, je dosta drugačije od nekakvih manjih sastava, trio, kvartete i tako dalje. Ali nakon toliko godina i dalje mi je stvarno lijepo uvijek svirati s njima, tako da mi je drago kad sviram. Sam apsolventica na konzervatoriju za glazbu u Trstu, studiram jazz pjevanje i sad evo završavam trogodišnji, kako bi se to, preddiplomski studij jazz pjevanja. Falim još diploma, tako da sam sad u tom jednom međuživotnom razdoblju. Surađujem s raznim muzičarima u biti i evo to je u biti to. Možda naš najmlađi član koji je još u srednjoj školi gitarista, on je u izolaciji svakih 5 dana, ja mislim. Dođe na jednu probu pa ga nema 2 tjedna, već smo se naučili. S te strane je malo teško, ali trudimo se. Energija u bendu je izrazito pozitivna, svi jako vole dolaziti, to je jedno lijepo druženje, onako, nije profesionalni bend, amaterski, ali nekako je još možda intenzivnije to, taj segment druženja u takvim bendovima. I plan nam je svirati što više, imali smo sad i u Puli, bila jedna manifestacija koja se zove Dođi u grad i svirali smo jedno 5 subota za redom, tako da evo, bend je napucan.